Halo teman-teman, kembali lagi di channel ondel-ondel kecil. Teman-teman, yuk kita cari mainan lagi ya teman-teman. Kita cari mainan di kebun nih. Kira-kira dapat mainan apa aja ya teman-teman? Let's go teman-teman. Kita cari mainan. Wow, apa ini? Kakak mendapat mainan nih teman-teman. Mainan ondel-ondel ada di bawah pohon teman-teman. Wow, keren. Ayo kita ambil teman-teman. Kita taruh di sini dulu. Oke, kita cari lagi teman-teman. Kira-kira ada mainan apa lagi ya di sini ya teman-teman? Wow, apa ini teman-teman? Kita buka dulu teman-teman. Wow, mobil Tayo teman-teman. Wih, mobil Tayo warna hijau dan warna kuning nih. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Ayo teman-teman, kita cari lagi mainannya. Ada apa aja di sini ya teman-teman? Let's go. Wow, ada ondel-ondel nih. Lagi digantung di pohon. Wis. Ayo teman-teman, kita selamatin dulu nih teman-teman. Wow, ondel-ondelnya baru lagi nih teman-teman. Wow. Ayo teman-teman, kita taruh lagi di sini. Oke, kita cari lagi teman-teman. Ada apa lagi ya di sini ya teman-teman? Wow, kakak menemukan mainan lagi nih. Mainan ondel-ondel sepasang mantul. Wis, kita selamatin lagi teman-teman. Kita taruh lagi di sini. Oke, kita cari lagi. Ada di mana lagi ya mainan ya? Coba kita ke sini teman-teman. Wow, ada lagi nih mobil Tayo warna merah sama warna biru. Tadi kita dapat mobil Tayo warna kuning dan warna hijau. Wis, keren. Kita ambil lagi teman-teman. Oke, kita taruh lagi di sini. Wih, sudah banyak nih teman-teman mainannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.